तो हेलो सामने जय जगन्नाथ पुणी थे आ गए फ्रेश वीडियो मुझे कृष्णा आपको स्वागत कर यूट्यूब चैनल। तो बर्तमान समय आसी 10टा 10टार आम बाहर हाट को हाट कहले आम जो गाँ गहली हाट होते आप भल भाव जानते। तो से हाट को आज आम जा देखिए सेठिकार आज पनीपरिया सब केते कौन अच्छी रेट पनीपरिया जेहतु हम घर सरी जाए तो पनीपरिया दुटा आने पड़ो आ देखा हाट में कौन सब सस्ता अच्छी आ हाटर पूरा व्यू आने को चेष्टा करी आपण मैंने पूरा फुल वीडियो देखिए। तो चलतु हाट को झील स्कूल आइलु घर खेलु तो पाल से 2 जन खेल कह जीवन जीवा जाऊँ पनीपरिया तार मोर तो गोटे देख खान तो आनल आर मुझे कहले कौन ये ब्लॉक आरम्भ जमा पैसा अभी मजा आएगा ना भिड़ो बेली से सामान 1.5 किलो को 20 अच्छे टमाटो और 40 टका 40 पूरा देख लो भाई कलरा केते अच्छी कलरा भाई 30 अच्छी देखो फ्रेश कलर अच्छी देखले दिया कलर गोटे दब बुढ़ा टमाटर तो हाट पूरा सरिया पर आठिकार हाट गुमार भाई गुमार कते
हाँ भाई तुम्हारा रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ এটা কেতে 20 এটা ব্যাগ দেখো আর কোন নেবা লঙ্কা রাগা আছে লঙ্কা দেও লঙ্কা তাহলে দেলো শহে দে শো কেতে রাগ লাগি তো ଇଆଡ଼େ ଖାଇଲୁ ଧରା ଧରୁନ ଭିତର ଦିଅ ସବୁ ମିଶା ଖାଇବା ଖାଇବା ଆମ ଗାଁ ହାଟକୁ ପଳାଇଛ ଆସିଛ ବାଇଗଣ କେତେ ଅଛି ଏଇଠି ଶାଗ ଭଲ ଶାଗ ପଚାରୁଛି ଭାଇ ଶାଗ ବିଡ଼ା କେତେ ଶାଗ ବିଡ଼ା ତିନିଟା 20 ଭଲ ଶାଗ ଫ୍ରେଶ୍ ଅଛି ଜାଗା ତ ନାହିଁ ଆଉ ତ ଫୁଲ ଆଉ କଣ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ନାହିଁ ଇଆଡ଼େ ଲଙ୍କା ଯେ ଏଇରା ପୁରା ଲଙ୍କା ଗୁଡ଼ା ନେଇଛି ହଁ ଏଇରା ରାଗ ନବା ହେଇଯାଉ ଲଙ୍କା 100 ଦେଲେ ଆଗ ଲଙ୍କାର ସେଟା ବେଶୀ ମୋଟା ଅଛି ରାଗ ନଥିବ ନାଇଁ ନହେଲେ ରାଗ ଥିବ ଲାଗୁଛି ପୋଷାକ ମାନେ ବ୍ୟାଗ୍ ପୁରା ଫେଲ୍ ହେଇସାରିଲାଣି ଛୋଟ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣିଦେଲି ତ ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା 10 ଟଙ୍କା ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଆମ ଗାଁ ଏରିଆରେ ହାଟ ଚାଲିଛି ତ
ବେଶୀ ବେପାର ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆସିଲି ପୁରା ଗାଁକୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ବାଜିବାର ବୁଝିବା ଆଳୁ ବ୍ୟାଗ ନାହିଁ ଆଳୁ କେତେ ଅଛି ଏହା ତ କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ଏଗୁଡ଼ା ଖାଲି ଆଳୁ ପିଆଜ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ନାଇଁ ଏ ଜାଗା କେମିତି ଜାଗା ଛୋଟ ଜାଗା ସାଙ୍ଗମାନେ ହାଟ ପୁରା ସରିଲା ଆଉ ହାଟ ପାଖରେ ଜଣେ ଝାଲ ମଟର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଝାଲ ମଟର ପୁରା ମସ୍ତ अभी मजा आएगा ना भिड़ो ହାଟ ଯେହେତୁ ଆଇଟି ହାଟ ତ ଝାଲ ମଟର ଦୁଇଟା ପାର୍ସଲ ଲାଗିବା ପରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ହେଇଥିଲା ଆଜି ଦିନର ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ହାଟ ସରିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର रुको जरा सबर करो बोला ध- ଘରକୁ ଯିବା ଘରୁ ଯାଇକି ଘର ଅପବାଟା ଘରେ ଯାଇକି କିଛିଟା ଖାଇବା ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ହାଟଟା କିଛି ମିଳୁନି କେବଳ ଝାଲ ମଟର ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ହଉ ଚାଲ ଭାତ ଖାଇବା ଭୋକ ଲାଗିଲା ତ ଫାଇନାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ହାଟ କରିକି ଆସିଲୁ ଆରେ ଘରକୁ ଆଉ ଯାଉଛୁ କ'ଣ ଦୁଇଟା ଖାଇଦେବୁ କାରଣ ସକାଳୁ ଖିଆ ହେଇନଥିଲା ଜଷ୍ଟ ଗାଧେଇକି ଆଇଲୁ ଗଲେ ହାଟ ଆଡ଼େ ତ ଗାଧେଇ ଯିବା ଭିତରେ ଚୂନା ଅଛି ଦୁଇଟା ଆମେ ଦେଖାଇଛୁ ସେଇଟା ଭାଜିକି ଆଜି ଭାତ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଆଗକୁ ରହୁଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରାହେବ ଭିଡ଼ିଓ ତ ରହୁଛି।